clear tu le ngai thatu song song te chi bai le ve kule February ni som pakua sang ni som ni le pali ania tu tuma po hian Israel le Russia boina chungchang chanchin thar lang sar zualte kan ngai thau ve le thung don ani Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan October ni Syria Hamas firfiakten Israel an be tuma tel UNRWA staff som panhi te ming apuang chuaka Israel chuan Palestinian ral tlan te chom do na thok tu UN agency UNRWA chu Hamas firfiak pol thlopa alo pu to a nikum October tha firfiakten Israel an be tumpo khan an staff te hian an zinga ba ka in be na tel ngei po anom ni in alo soi to ani hewang hian khotlang ram ing moza chuan UNRWA ta na fan an pek po ti top lai lokin Israelin apu na hi chui chian phot an tum thu te an lo soi to bokani fan ti top zinga hian US le Britain te po an tela United Nation point UN agency pu na chungchang hi independent panel chui chian tir ani tur thu alo soi to bok UNRWA staff zinga Hamas te poi khoi na thlenna tel zinga hian sikula thok te po an telani Gallant chuan hengmi som panhi te ba ka hian thurin tlak tak kan dona tangin UNRWA worker som thum chuang chu Israel mi te bei rok le ru bo na po anin nam hnoi bokani ati ani Gallant chuan UNRWA chuan a hlut na le ani na a lo to a UN body angin om to lo ni na soi hewang hian IDF le defense lampo Gaza stripa chom dol na siamna konga mo phurna chu humanitarian organization dangkuta da tura asiat tir to thua soi to bokani Gaza stripa hian UNRWA noya thokhi mi sing khale sang thum vela noma Gallant chuan thok tu zinga za som panhi chu Hamas le Palestinian helpol dang Islamic jihad pol noya mi te anni atiani thok tu zinga sang khazali somruk le paria chu Hamas le PIJ noya ngor taka thok thinan nia UNRWA workers za somrial le panga chu Hamas military branch sa unactive le a PIJ military branch sa po worker somnga le pakhat te hi unactive le bokani atiani Israel Defense Force sipai te chuan Gaza strip chimlam Khan Yunis khopui thanglam an beina Hamas firfiak som ni an thata Nasser Hospital chunga ral thuam thu ruk thanem tham tak an man bokani IDF chuan sipai te hian Hamas te hun poimo te bein firfiak enge mozat anti hlum to baka Khan Yunis area hian ral thuam tam tak an mu chuak to ti an soi Khan Yunis ral thuam mu chuak tu te hi 7 Brigade Combat Team Fighter te anni Israel Commando te hian Nazar Hospital po dabzui zelin ral thuam thuruk te an mu chuak boka Gaza Health Ministry chuan Nazar Hospital hi na thok theilovin aum to ni in asoya hetilai hian he hospital a hian damlo zani vel anlo mek ni in asoi bokani Russia President Vladimir Putin soisel tu langsar tak Alexei Navalny thi thuin an hriat nuwa Russia mi pui tam tak chuan Navalny sun na le za nalan tirnan hun sang sanga hun an manga Russia sarkar chuan Navalny sun tu zinga mi zalile pakhat te chu an hreng mek ni nan soi Navalny thi thu hi zirtom ni tlai khan hriat ania thunei tu te chuan Navalny hi Polar Wolf Arctic Penal Colony a akalain Nikoshelova atluk nuwa athi ni nan soi Navalny thi na wang hian Russia mi pui te chuan hun sang sanga ama sun na hun an manga police te hian khopui somthum le paruka tangin mi zali le pakhat manin an hreng me kani police in an mission zinga hian St Petersburg atangin mi somsari le pali Moscow atangin mi somli le pakua antel ni in OVD info chuan antarlang OVD info chuan police department tina an mission za thi report aya tam anom an rin thuan soya kan hriat chian le an hing kan tar an theichin te chau hi police in an hren za tangin kan tar langani tundin huna Navalny sun namhan awanga police in an mi hren za thi chiang taka hriat thei ani lo tin a soibok Russia ko pui Moscow a Navalny sun na lantir nana bati chile
pangpar da te chu lakson vek an nia Soviet hun la ya tual chung boina wanga thi te thlana pangpar da te chau mu tur om to ani Navalny hi kumsomli le pasari mi ni in Russia rama Putina ro rel na soisel tu le beitu langsar berani athila hian kumsom pakwatang tura semni in Polar Wolf tanina kumsang ni somni le pakhata tangkhan da ani Navalny thi chungchanga hian ama zui tu te ba ka khovel ram dang shoi tu te atang po in ui tu le sun tu anga hlea anupui Yulia Navalnaya chuan athi nu lok hian Germany Munich Security Conference a thu soin Putina ro rel na ti top turin ram dang shoi tu te aso mani Russia ram opposition shoi tu tha ani Russia opposition leader Alexei Navalny kumsomli le paruk chu Arctic Penal Colony a tha ani ti a spokesman Kira Yarmis chuan nimin khan anem heta Masia chung tele athian ten arwang hi khonge om tian the thei lawani Navalny nu chuan not pakhat a hmuwa chuta chuan Navalny hi nisom paruk thlanhi sang ni somni le pali jingdar ni le minisom pasari khan athi tia chuanga Navalny nu hian inrin nia Penal Colony ava thlen chuan prison official te chuan afapa chu athi thut ani ti anlo silani lungin na thoktu pakhat chuan Navalny ruang hi anbul hnai khwa Salikharta postmortem investigation tura la kani thu alo soibok Navalny nu le aloyar te Slaykhat moka anwa thlen chuan kong anlo kala lawyerin ahan biak chuan Navalny ruang chu hmuna chuan omlo ti alo silani Navalny lawyer dang pakhatin Salikhat investigative committee ahan zo chian chuan Navalny thi chan hi hriat chian ani lo awangin investigation ti thatle ania hafta le a result chu a hriat theang he investigation hi zo felani ma chuan aruang hi achung te hena hlan ani lawang ti in an thrilani Navalny lawyer pakhat Leonid Solovoi chuan Novaya Gazeta newspaper hena chuan lawyer pakhatin nilai nia amu chuan Navalny hi a tha ani atia Russia Federal tanina thok pakhat chuan sarkar kritik pakhat chu awak zoa nomlo na neya chuminu loka engma shlovin oma athing hal ta ni ati nilai nia court hearing an nei video footage salan dan chuan Navalny an ninga nia court judge zo na chanlai chuan hlim takin anuya fiam tu te athoani ama ngai sang tu pangpa ronda pakhat a notin zia ka chuan Navalny thina chu Russia ram thil thanga poi berani ti in ain ziak Navalny hi mi huai sen takania tunlaya Russia sarkar soisel na saber tu nia ngai ani kumsang ni le som panga Boris Nemtsov athi chungchanga na sataka Putin a soisel awangin khovela ming alolar taputa kumsang ni som ni okas tha Tomskim le Moscow in kara thlotheina chuanlaya tura shai ani khan Germana en kolania khotlang doctor te chuan tur chikhat Novichok nerve agent manga shai ni in an ring masem Moscow chuan hei hi aphani German rama en kol dam ani nu hian tlan chedulovin an rama lo honga kan maloka Russia ram president tlan lowam tura hian Putina chu akhina tuma mase Siberia marlam Yamalo Nenech Biala tanina khung ani tani president chu thelo tura thu boy rip tak siam sak ani tapok Navalny hi chu nili kumsang khazakwa somsari le paruka piang ania anupui chu Yulia Aborosimova ani fa pani ania lawyer politician le anti corruption activism ani kumsang ni somni le pakhat khan a YouTube subscriber chu maktadoi ruk antling toa ati member ten en hian Russia sarkar korap na saziate an puang china kongzo te an hoi hot chin Navalny le thopui te hian Russia ram sarkar ho tu te korap na sajia an mu chuate an puang zar chin kumsang ni som paruk khan kumsang ni som pareta Russia president thlan achu turin a campaign chana Masia Russia Central Election Commission chuan in thlan achu an phalsak lova ama a convict ani na an chuan lamani Supreme Court a appeal ma se Supreme Court chuan a appeal chu apom lawani kumsang ni som ni le pakhata suspended sentence ania chu prison sentence kum ni le chan via le ania kumsang ni som ni le pania corruption case a kum kwa dang lungin tang tur ani ti ani le a court sang zo ka appeal chu nolin
high security prisoner da anitani kumsang ni som ni le pathum oga sa mi fir fiak ti in kum som pakwatang dang tang tura ti anile tani damreng se chuan kumsang ni som thum le pariat thleng lungin tang tur ani chu kumsang ni som ni le pakhat hi khan ka thi thut pal ta kin ti in thu cha alo record dai to ani mandeu lo katang khan Russia sarkar soi sel tu te chu zela khungemo tura sai hlumemo maktaka ka hlumemo andi ta fo mai he hi Russia sarkarin an mani soi sel tu te angoi tir dan ani Alexander Litvinenko chu kumsang ni le paruka tura sai hlumania hemi kum vekhian Anna Politko Sakaya chu ka hlumania kumsang ni som pathuma Boris Berezovsky chu ama in tiluma kansial lartak private sipai pol chaktak nei tu Yevgeny Prigozhin chu ni kum khan thlona tla athiani kha hengho chungchanga investigation hi amuang thei em ani Ukraine and Russia thlo theina pathum kap thla nimin piani som pasari thlani sang ni som ni le pali jing khan Ukraine sipai te chuan Russian indo thlo theina thachi Su-34 pani le Su-35 boruaka athok lai chuan kap thla ti Ukraine Air Force Commander Lieutenant General Mykola Oleshchuk chuan a telegrama azia kani an ka thak na hi US pek patriotic missile ani nizan lama chuan Russia hi angoi ringa he thu hi voin lam chuan Russia point azep talo he thlo theina pathum man hi US dollar maktadoi zaman huwa ngai ani Forbes report dan chuan Su-34 thlo chak zong hi sangkhat zali somria le panga MPH ania bomb pound singkhat le sang saria rit aphur theani United States of America le Russia tu nge ral thuam nei thazo kang le ral thuam an nei dan khai khin na hi YouTuber then khat le ziak tu then khat ten atlang pui le Wikipedia en ton chunga an siam tam tak aw ma wangin keini chuan mi ti ngai lo lamin kan ron tar lang don ani Russia le America te hian engang ral thuam tha nge an neya indo na lo thleng tanga che America nge ding chang anga Russia jok ti zona chu heng ram pani ral thuam kan ron lu chua mi te ti danang lo taka an ral thuam na tho thei dan le achung ril ber thlenga kan ron lep se atang hian America nge ral thuam nei tha Russia ti zona chu iril ruwa chan na thatak alawom ngei be se teang kan soi to angin heng ram pani te hi ral thuam khovela ke kani inti ve ngat an nia khovel dam le dam lo chu America le Russia kuta hian aum ti la kan ti sual lawang Russia ICBM Intercontinental Ballistic Missile kan ti te hi khomwal pui pakhat atanga khomwal pui dang waka na tura duan an ni in relate som ni chuanga chaka thlok theite an ni hloma heng ral thuam ICBM te laka lo in ven him theina tural thuam hi khovel ram te hian an la siam lo shima chu mai ba ka khovel ral thuam hlawom nuclear ral thuam keng thei an ni veklom boxia hei tak hi ICBM te hlawom na chu an ni reng ani ICBM a hi chuan Russia hian khovela ro arel ni in ral thuam lama mi thiam tak te chuan ngai dan an neya he ngai dan hi thilom tak ani zia chu Russia chuan tolol RS-24 years te RS-28 sarmat le bulava rual te le topol em te hian anti chiang le ome heng Russia Intercontinental Ballistic Missile te hi relate som ni chuanga thlok thei te an ni hloma wang le nuclear ral thuam keng thei an ni wang te hian America tan chuan an hlawom mai ni heng Russian Intercontinental Ballistic Missile rap thlak torot tak te hian America khopui lian le mun poimo te thleng turin minute som thum vel bak an mamo lo awang le heng ICBM te laka lo in ven na tur khopa defense wall tha hi America meu point ani si lo awang hian Russia ICBM rual te hi America tan chuan tor helom vet tak an nirngot mai ni Russia ICBM zinga tor helom ber satan hian nuclear ral thuam aken zo to kengta se avoi khat ka leka America California state pumpui khu voi khata akap chevek theya UK le France ram te ti cheturin satan missile voi khat ve a ka atoka heiwang hian Russia ICBM te hi hlawom tak chu an ni reng ani Cold War le tu nu thleng hian Russia hi mani lo in ven ti thupuya neya
ral thuam program kalpui tu te an nia lo thei lo le akoto pa chuan Moscow tap chak zol atanga intercontinental ballistic missile te manga melma te pachu chiam mai hi adu dan le aral thuam kalpui dan ania wangin akoto pa man tur ICBM kan ti te hi anei nga in chi sang sang anei nual maya chungzinga chuan R36M2 Satan te SS19 Stilito te Topol M tele RS24 years kan ti te adang tam tak po Russia hian alakol nual maya heng te hi khovel le America in adon son du mialo tur te chu an ni renga ni Sukhoi Su-57 le atho pui jet rual te kan sia tangin khovel jet fighter tha te na ber pakhatata na khovelin kan man tak chu steel technology an nei tha em tia hian ani ome hetiang ani ta ka wang hian Russia chuan a steel jet tur Su-57 chu aron puitlin chove ta boka Su-57 te hi Indona tan athatok em ti chu Russia hian Syria rama ISIS helpol te abeina khan alofin fiatoa Su-57 che dana hian Russia engineer te anlom thokhat hlea hewang hian he Russian jet hi Russia thian thani lem lo tan chuan mit timim tu ber pakhat ani ve ome Su-57 te hi radar hlom ti la kan ti sual lo mai the khovel jet dang ten melma te zon chona tur radar pakhat an nei tlang pui lain he Su-57 hi chuan a thlona panga te hian radar da in radar pali ngot mai anei hem maya hewang hian he Su-57 aya melma zon chuana tana jet fighter du thu sam hi om lo ve renga ni Su-57 te hian bilka radar te hi an main radar atan mangin he active electronically second array radar hian sangkha zanga somnga TNR module nein metar khat bial tia thil hi kilometer zani ala tangin amu theya ngai ani boka heng ba ka Su-57 in radar ken te hi melma te thui chuana le fu taka target te aka theida tura tangkai mai te ania wangin he Russia jet thami Su-57 te hi khovel le America tana to khirber tur chu ani chiang hlebok kan soi mai haulo tur chu Sukhoi Su-27 te hi khovela jet fighter om to zinga thok le khata in vorkang sang theiber le rangber ni in a climb rate hi ara phlak veng khop mai second khat lek chungin metar zathum somruk asanga ain vorkang dor theya hei hian melma jet tenen ain beya nasatakin chungnung jok ani tir theidon ti achiang lebok tuna hian Su-57 hian Satran AL-41 lamangin Russian Su-57 engine big tura duan Isdilia 30 an pe fel lenga chuan he Russian beast thilti theina hi anasale zual don ani tin Sukhoi 57 te hi full steel jet pumhlum tura Russia hian aduan ani lem lova Syria Indona Russia in anchin nuwa nasataka titlang chung chozelin engine air intake bula engine te radar wave laka veng him turin grilli thatak aron mang chole towa he radar blocker grilli hian nasatakin Su-57 te hi aron steel ti zual sot don ti na ani boka US le NATO ram te tan ato khir zual sau don ti na ani bok Russia chuan tolol Sukhoi Su-57 ba ka hian America Raptor ma chon tura aduan khovel jeta leu kwalvel maneuverable ne so berti hiala anchal Su-35 te ba ka fighter bomber hom jet mai Su-34 le Su-24 te Sukhoi Su-30 te chu khovel jet fighter zinga America tana to hupurom berber te anni boka wang hian Russia in America le NATO ram intel khom te alau lem lo hi thilom tak po ani ve renga ni Russia air defense system tizong hian han soi teang America in achuan nemem le America jet fighter wal te hi thlamuang takin Russia airspace a an thlok lut ngamangem nailove achan chu Russia hian air defense system thua thip tam tak aram veng him turatan anei tlatani Russia air defense chuan tolol S-400 tiam te hi an that tur zia chu Stockholm International Peace Research Institute a mithiam big Simon Wisman an Khovelin air defense asiam towa thaberani tia alo soi to wang hian melma jet tetan chuan palui chi an ni don lo he Simon Wisman thu soinem nge tur hian S-400 radar te chuan
Syria indona khan F-22 Raider a amu dan thlak then khatte Russia lam khan an ron tar lang chuai to ani kha tin he S-400 triam te hi an thatak zetin an hlo mani ti fiana ber pakhat chu S-400 leitu tele leitu ma piang America in shek a alo bak ve zel hian ati chiang reng bokani S-400 battery khata hian missile ka chuana dot pariatomin heng missile ka chuana te hian missile somthum le pahni zel kengin heng missile te mang hian KM Zalibial chunga mel maral thuam thlok engpo akap thlam hi amia thei tura ngai ni in he S-400 kher hi chu Russia ral thuam ti fuji nga chiar tel lo thei ani lovani kilometer zali dai ami detect thei tur hian S-400 hian radar thatak 92N6E Gravestone radar mangin melma zetin hai chil taka aron hai to nu kilometer somthum le panga ahla ami lekpo alabe zel thei thowa S-400 din tlak big zia le thajia ti chiang mm2 pakhat ani vele bokani S-400 hian thlo na ballistic missile mai ni lo unmanned vehicle thleng ama chon thei turin missile chi thum ngot mai amang thei cheu mai boka target hi arwalin zathum chuang a chui thei bok sia wang hian Russia melma ta na paltlang hu phurom ber tur chu ani bokani Russia strategic bomber rualte ama sa in bomber kan ti hian chinhi in a then theya strategic bomber le fighter bomber kan ti ate hian a then san theome fighter bomber te hi jet fighter bom thlak chi te ni in target te tham deu le mi pui chen na kara bom thlak chi te an nia hetiang fighter bomber te hi Russia chau hian nei in Syrian war lai khan Idlib le khodanga ISIS te tomna building te kha thelmi lovin ava bom heng mai ani kha strategic bomber te hi khowela ram pathum heng Russia Tu-160 White Swan te Tu-22 SM te le Tu-95 BR te nei in China hian jian ane ve boka America hian B-52 B-1B Lancer le adang te po akol ve nual bokani Russia bomber chuan tolol Tupolev Tu-160 hi nei to ram tele America tan chuan huphurom rem tak mai ania Tu-160 te hi khovel bombara phuri theiber le lian ber ania mani lokhan engine thar NK3202 chu aron mang ta boka he bomber pakhat chau thilti theina ringot po hi rap thlak tak ani ringot he Russian bomber hi boruaka athlok rei thein darkar som panga je chol hau lovin athlok thei hem maya athla te hi in thlep thei chi ni in mel maram van sang atanga dive bir thlangut ngutin abom pai te chu asur tir ta thina relate ni aya chaka athlo thei boxi awang hian khovela bomber la omber ti la aswal kherlo mai the ani tin he bomber toro jet mai hian nuclear missile mai ba ka Russia in mel ma te mu theilo steel missile te apai thei boka chungzinga chuan Raduga KH-57 SM kanti kilometer sang ni zanga lai ka phak te KH-50 nuclear missile te KH-101 le 102 steel cruise missile te alapai thei boka wang hian America ta na Russia la om zia ti chiang tu zinga chuan Tu-160 hi a chiar tel lo thei lo rengani Russian Navy ship country atangin Russia hi khovel aircraft carrier nei theram tlem te zinga mi ni in Admiral Kuznetsov le kai shwai tenen andu chu anron tu chom mia maya tu hnaya Ukraine ne na anin ti boina po Black Sea chu America le nei to ram te tlo po theilo turin aron khar mi mai ani kha hei wang hian America le ram dang ten Russian Navy in dolong rual te hi ma chon cha kom jok chu ani lo ti an chiang hle ani Admiral Kuznetsov chungzola Su-33 jet rual mai ba ka S-400 S-300 air defense system le shipwreck missile ti hiala anko SSN-19 missile pai Kirov class te Slava class missile cruiser te Strykuisi class convoy te mai ba ka Russian Navy submarine rual ten Black Sea an khar meu chuan America meu point paltlang lui chia angai lo chu ani hi country atangin America hi khovel buaina lian tham dewa chuan ain rol ve zel maya hei wang hian America ral thuam te reng hi combat approved kan tiang chi ral thuam man tlak an ni zia te an ron tilang chho zel mai chu ani hi Gulf War F-16 le F-15 ten an theina an lan tir to a
Russia kut chuak jet fighter te an kap thacham chi mai ani kha chu tiangin A10 Thunderbolt le Apache 10 Afghanistan wara rin tlak an ni ziaron pholangin khovel pian tirata khovelin jet fighter ani that ber Raptor le khovel thlona siam to zinga sum sian ral tamna ber F-35 te rap thlak zia hrechiang tu te chu ISIS helpol te an nia hetiang ania wang hian America ral thuam te hi en chin le chuang an ngai to lowani tun lai khovela America nge Russia hi ral thuama chung nung zo kang ti zo na hi om fowa wangin tun huna hian America ral thuam lawm then khat le alok zual deute thapui thoa Indona a thlen thuta a man hre lo tur United States ral thuam lok le a ko top tak zet chawa an man tur United States ral thuam then khat te chu han bi chiang le don tai la kan hun masalama Russia ral thuam then khat kan ron clear kwal to a he thu ingai thak zo a hi chuan America nge ral thuam nei thazo kang Russia ti chan na chu iril ruwa chiang taka alolan the nge be sei teang United States of America ballistic missile United States of America hian a hmel ma Russia le China ang lo takin intercontinental ballistic missile te hi land base kan ti khomwala tanga ka chuang chi ni lo tui hnuai longa tanga ka chua chi in aron kalpui ve thung tlat maya US hian aduani nga chuan a hmel ma ram te chu a tui hnuai longa tang hian asai pop pop mai don ti na ni hetianga America ICBMG nga hlawom berpol submarine launch ICBMG nga chuan America chuan tolol big Trident 2 D5 kan ti te hi an niome Trident 2 D5 missile te nei tur hian million somli le pathum point panga z sengralin America ral thuam siam thiam mingthang Lockheed Martin lamin ron boi puin America ral thuam zinga hlawm bernia an chal hial chu an ron siam chuak tarup mai ani United States hian kumsang khajakwa somnga le panga atang dai to khan a missile hlawm zual te chu US Navy Indo longa alo wa fel dai to maya hei hian entir thatak nein America hian amel marama piang chu tuipui thuk taka tanga nai chilin adu du chu arum thain avau cher mai zela hei hi vau pung mai anilo ti lan tir tu zinga chuan nuclear warhead kiloton zali somsari le panga zet keng thein chu Hiroshima a atom bomb let somli le panga zeta chakjok tura chut ani hem mai ni hetiang ani chuan Trident 2 D5 pakhat ngot hian North Korea ram khi ti cheturin voi khat lek ka amamo don ti na ani theibok hetiang ani awang hian Donald Trump North Korea alo vau kha thil ni thei tak chu ani ve reng ani tin he Trident 2 D5 ballistic missile hian warhead som le pali zet mai ani thei hem maya henga bom te hian a than pa thevin target an la be thei cheu mai boka warhead ani tam em awang hian he missile hi a hlawm le zual em mai bokani America and Russia ICBM leilama in khwarte olsam taka a target theilain Trident 2 America tui hnuai long chuan tolol Ohio class submarine thom ne manglo te chuan tui pui thuk taka an bibo pui dai thunga hei wang hian America mel matan Trident 2 hi khoya nge om khoi atangin nge min ron ka don ti la chu an theder mai si lova hei tak hi Trident 2 D5 ti biom zual tu ber pakhat chu ani bok America man thiam Ohio class te chuan he missile toro jet mai hi tui hnuai thuk taka nisom kwa vel jet mai aria bo pui mak theya khoya nge he Ohio class D5 missile keng tu hi aom ti chu Russia le China tan po riat sen an ni lovani tui chunga an ron chua ve zeu poin tui hnuai long khal tu te reson lak chung vel bak tui pui chunga anom du der mai si lova Ohio class te chuan atulani ngat chuan D5 te chu an ron tong pong ka chu amianga chu missile lo thlok chuak chu Raptor le United States AWACS rual ten lo kai shwai dai in mel ma mun puilam be turin an la kai shwai dai theibok bon takani bon tak America hian Trident 2 ba ka hian LGM 30 minute men kan ti relate somni le pathum zeta chaka thlok theile global positioning manga kai shwai chi te UGM 109 Tomahawk le radar homing system manga target lampana kai shwai UGM 84 harpoon te po hi thapui thowa Indo athlen huna chuan tar moyatan ada mai arinom lawani tundin huna United States hian Trident 2 D5 te hi man ngal mai thei tur missile za chuang fe nein chu missile te nen chuan
Ohio class te chuan tuipuya ro an rel mek chu ani hi Raptor the Air Conqueror United States of America chunun big zia tilang tu ber pakhat chu United States Air Force so thulkhung big F-22 Raptor te hi an niome America hi Kovel Steel Technology aro rel tu le Kovel obet tu an ni meka Steel Technology akheri chuan Russia le China tan LG an ni lo zia le Chouchi an ni lo zia chu F-22 Raptor F-35 le B-2 Spirit bomber te hian an nem het chiang le heng steel jet te le bomber B-2 Spirit te hi America hian a hre chianga Kovel ram dang Russia le China ti chunga an le na chan ber po an ni mek bokani F-22 Raptor te hi an bon rem hle maya China J-20 le Russia Su-57 te malam chawa tanga Raider amu harsa an ni lain F-22 Aero fully steel ni in khoi angular tang point mu harsa mai ni tin F-22 te hi Raider a thil mu na Raider cross section RCS a hian an hniam rem hle maya India chuan vor Su-30 MKI rual te hi Raider a tennis ball tiat loya liana an lan lo lain F-22 te Aero thawang tiat lekin an lang dai maya F-22 hi Raider a mu an har sadan tur chu a riat thiam theome Raptor rin tlak ani zia chu Syrian warlai khan Pentagon chuan ron puangin F-22 hian Syrian warlai khan Russia Syria le Iran jet fighter voi zanga somria le pasari jet mai ni thum lek chungin alo detect man hem maya Russia le Syrian air defense mun pui te chu alo pal tlang nual ni in Pentagon chuan an ron soi ani kha he thil ataka ni zia tilang turin Syrian air defense te chuan Raptor thom hi lo ria in Raider in amu thei si lova air defense missile te chu Syrian force te khan an ka bridge chiam mai ani kha Miram airspace le defense area a buai na nei mi lova thlok lut mi thei tura duan an nia wangin Raptor te hian Raider le ral thuam dang laka inven na tur man ruwa an nei changkang le mai hi soi mai chi anilo mel marama ba thlo luwa Raider von vu chu thil ti chi anilo wangin mel ma Raider zun jam lo chui char tur Raider warning receiver ALR-94 antenna kan ti hi Raptor taksa mun somthum jata phum ruk ni in chu chuan melma Raider jungjam local chu kilometer zanga da ya hla mi po awa mu thei dai maya air defense emo jet fighter emo in Raider an pek junjam atang chuan Raptor hian a Raider on ve mielovin a Raider warning receiver mangin alo modai thei ni in soyania hetiani chuan Russia chuan tolol S-410 F-22 an hu ma havin Raptor chuan a detect felder don tinani hetiang ania wang hian America missile changkang bera thuam an ni bok Khovela F-22 Raptor aya jet fighter than tur omlo ti hi pomphot mai te khai United States strategic bomber rualte hun masarama khan Russia bomber toro then khazinga Tupolev Tu-160 chungchang kan ron tar lang nual to ani kha tuntuma chuan America bomber nei te i hanen kwal vele thung don teang strategic bomber te hi anen kol hau takin anvoi khat thlo chuaman po ato hem hle maya heiwang hian ram tam tak chuan an nei thelo reng ani chuti anga thlona buai man to ani chungchuan America chuan ram chungnung big an ni zealand tirnan bomber engemaw zat akol meka America du lo zonga khosa te ngai saknan America hian anmang mi mai chu ani himo America hian tundin huna bomber hlawm pui akol nual maya chungzinga chuan B-2 Spirit steel bomber te B-1 B Lancer le B-52 te hi an ni thu maya heng America bomber te hi United States ti hlawm tu an ni me kani United States hian ral thuam Khovela chungnung le ral thuam nei thaber an ni zealand tirnan steel bomber hlawm pui mai anei run maya hey United States bomber B-2 Spirit kan ti te hi Raider man thelo tura thiam na changkang hmanga duan bik ni in Kosovo buaina khan America hian alo mang dai to mai ani kha B-2 te hian Kosovo wara khan US mi thiam ten target an thlan chua zinga za somthum le pathum chu hun relo te chungin an han phindar man hem maya B-2 te hian Yugoslavia hi America atangin le langin an han beite reng ania B-2 Spirit thlo thui thei zia chu i chu thiam mai ome tin B-2 te hian he Kosovo warlai hian
GPS satellite guided bom chu an lo mang dai to mai ni in soi aum hial ani kha hengba ka hian America hian B2 Spirit te hi Afghanistan wara Operation Enduring Freedom ate tangkai takin alo mang to bok Pakistan rama Osama bin Laden omna US uisathiam ten an chui chuan hu khan he B2 Spirit steel bomber hi Osama bin Laden tomna in phindar tir tura ruwa manna siam ni ma se poisoi lo nu nau ten an tor an lawa wangin he program hi cancel le nu no ani bok ani kha he ruwa manna hian America ina B2 Spirit steel bomber te Melma airspace a thlok lu tura arin tok zia atilang chiang hle ni in angai theiani America hian B2 Spirit mai ba ka ral thu man thiam bik B52 te chu atu huna manatan alcohol khiau zuya he bomber torot zia hi soinon kher angai om love B52 te hi America hian kumsang khazakwa somnga le panga atang dai to khan alo mang tran dai to maya an lianin an chak le maya an thla hlai zong ringot po hi metar somnga le paruk hol tlang ani hem maya he Boeing kut chuak hian engine prat le hui ni kut chuak TF-33 pariat ngot mangin ral thuam pound sing sari zet apai theibok he tiang taka chak ania wang hian B52 pakhat chau po hi ram then khatan chuan hne theilo ani an lo ti hial thin ani he America bomber chuan tulol zinga B52 hi athlok sang thei maya thlona pa ngai ho hi fit sang thum vela sanga an thlola in America bomber hi chu fit sanga vel daya sanga po boimap lovin ral bein hun amang thei bok ani mithiam bik ten B52 te hi mun la jok le tuipui ral da mi po bom thei tura duan ania wangin an thlok thui thei boka a tui pai lai cho ring hian kilometer sing khat jali somriat lai a thlok thei hem maya a tui thun bel phei chuan he American bomber thlo thui thei zong hi rap thlak tham an hial zo ko me kan thret ve mai tur chu B52 hing put chan hi kumsang khazakwa somruk chawa America rol thar rual hairstyle larget mai behive B52 anti hian he bomber noise con hi a nema wangin he bomber hi B52 ti ming phua anita ni America hian B52 te hi zasari chuang dai mai alo siam hem to maya chung zinga somruk le pali te hi H series anti bik te chu tun thleng hian America hian alamanga heng America in han mek te hi na sataka ti changtlun ani ba ka na sazo ka ti changtun chhotum mek zel ani bokani tuna B52 in amhan mek engine TF-33 po hi kumsang ni som pakwa chunga thak zo man tura ruam man ani na chungin thlona engine te hi thil siam olai lo tak ania tun thleng hian America hian he bomber engine tur hi du thu sam ala mulova America mi thiam te chuan B52 engine thar turata na zirchian tur paliero an chop chuak to bokani B52 hian Northrop Grumman kut chuak ANAPQ 166 mechanical scan radar amang meka he radar mang hian B52 pahni lek hian darkar ni lek chungin tipui chungzol mel noi khatle singli bial chunga melma thilom te chu amu fai vek theya rap thlak takani hei hi America chuan du tok lovin B52 radar te chu Raytheon ho kut chuak APG-79 APG-82 mangin thlak alatum hem mai boka B52 bondan tur chu soi thiam har satak ani to don ani B52 hian melma te chui chua zungzung na tur electro optical viewing sensor pahni ani ba ka melma te missile le jet 10 hit an pek chua tanga melma ral thuam chui chuak zar tur infrared sensor changkang tak mai ala nei chu boka target thel hau lo a abe theinan targeting pot te chu ala nei le boka mun la jok be nan lightning advanced targeting pot ala nei le chu boka hei po hi sniper advanced targeting pot manga thlak chho mek ani bokani sniper advanced targeting pot hian mun la taka melma thil chu engtiang chiange ani ti te engang ral thuam nge ani cheson chi nge ani ti mai ba ka melma ral thuam omna la jong te chu awa se chat thei do nani kumsang khazakwa somkwa le paruk September ni Iraqi war lai khan B52 hian Iraq khopui Baghdad power supply mun pui chu abe chiam maya Baghdad chu athim mup mai ani kha he Iraq in dawa hian B52 hian chol hau lovin melma bein van sanga darkar somthum le pali te meu mai athlok kwala
ral beya thlok rei ber ani hial ni in an soi zui ta bokani kha hetiang taka American experience weapon hi Indo lama chon lo unproven China ral thuam laka achung nung hle nge yang le Cold War laya Soviet mitimim tu berkha tun thlengin America chung nung big ni tir tu alani fana he American chian hi America hian kumsom li chuang te mek mai alo mang to ma se ala du tok mai don lo ni in alanga B-52 Stratofortress te hi nasataka ti chang tlun chho zel an nia wangin kumsang ni somnga vel thleng chu thataka man chho thei tura be se ni in khovel ral thuam service reiber an hial thei don ni in alangani United States Navy khovel ram zongjong ten Indo long lian jet fighter phur thei aircraft carrier kan ti zongjong zat ve ayatam hi United States Navy te ta ania US ro pui big zia chu ichu thiam mai ome ral thuam khovela USL phavenia kan ngai China le Russia ten aircraft carrier pakhat chu an nei thei lain America chuan aircraft carrier som pakhat loi anei mek thunga hetiang ania wang hian America chuan tuipuya ro arial tila aswal lowang America hian Indo long te hi amang thiam maya turam po ko mo bol zonga khosa anom chuan tuipuya Indo long rual te atangin tomahawk le missile dang mangin achung hek zel mai chu ani hi America hian khovela thil ti theiber ni turin Indo long lian te hi an poimu ani ti hi a chiangin amu chiang hlea chu tiang ania wang chuan khovel ram dang te tan US Navy te hi tuipuya kher chuan chauchi an nilova South China Sea aniemo Black Sea emapo ni se United States Navy te chuan an du chu an ti mi maya khovel ram dang te tan lo ui pui tui lian thlir ngot mai lo chu ti thei dang aw meu lawani heng America aircraft carrier te hi tunlai khovela jet fighter hlom ber jingami F-35 le Super Hornet manga thuam alani hem mai boka tuipuya kher chuan turam ma hian America thachan ve po anail phak lo tila aswalom love oleti khan America ral thuam torot zual le anchung nun bik na te kanan chui kwalta a Russia ral thuam le anchung nun bik na te kan ron tar lang to boka uluk takin han ngai thala Russia nge United States of America hi ral thuam nei thazok niang ti chu comment section lama iron soi ve don nia